Kao i ostale kupusnjače, i keleraba je dvogodišnja biljka. Oblik zadebljanog stabla je najčešće okrugao, ali postoje i forme koje su kruškastog oblika. Najčešće gajimo sorte sa zelenim stablom, a u posljednje vreme povrtari nude i ljubičaste kelerabe. Kod nas se ovo povrće gaji u manjem obimu, kako na otvorenom, tako i u plastenicima i staklenicima, a prednost biljke je što brzo raste i može se sejati i brati tokom cele godine. Cvast se formira u drugoj godini. Dešava se da rane sorte formiraju u prvoj godini cvet bez formiranja jabučice, ukoliko su u ranim fazama rasta bile izložene niskim temperaturama. Optimalna temperatura za rast i formiranje zadebljale stabljike je od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Za ranu proizvodnju su pogodna zemljišta lakše strukture, a za kasnu proizvodnju su bolja zemljišta sa većim kapacitetom za vodu. Za proizvodnju nisu poželjna kisela zemljišta. U proizvodnji kelerabe neophodno je poštovati plodosmenu, a prema mišljenju stručnjaka da bi se ponovila sadnja na istoj parceli treba da prođe najmanje 3 godine. Proizvodnja se može raditi iz rasada i direktnom setvom. Za ranu proizvodnju rasad se proizvodi u zaštićenom prostoru uz optimalnu temperaturu od 16 stepeni. Za jesenju proizvodnju rasad se može gajiti na otvorenom ili kontejnerima. Rasad se u prolećnoj sadnji rasađuje na 20 puta 30 cm sa oko 16 biljaka na metru kvadratnom, a u jesenjoj sadnji se može rasađivati na rastojanju 35 puta 35 cm sa oko 12 biljaka na metru kvadratnom. Nega useva je ista kao kod kupusa, a najvažnija mera je održavanje vlage zemljišta iznad 65% PVK, da u slučaju jačih padavina ne bi došlo do pucanja jabučice. Berba rane kelerabe počinje u maju i junu, kasna se bere do kraja oktobra. Prinosi kelerabe se kreću od 20 do 30 tona po hektaru, a kasnih jesenjih i do 50 tona po hektaru. Ovo ukusno i korisno povrće sadrži 12% suve materije i 7% ugljenih hidrata i vitamina. Ima malo kalorija i odličan je izvor vitamina C, a između ostalog povoljno deluje i na zdravlje kostiju, limfni i sistem za varenje, vezivno tkivo, zube i desni. Za ishranu u svežem stanju ili obareno koristi se zadebljalo stablo koje se formira malo iznad površine zemljišta. Možemo je grickati sirovu ili je pripremati za salate u kombinaciji sa drugim povrćem. Sok je prijatnog ukusa, ali ga treba odmah popiti, jer stajanjem dobija ljutkast ukus. Variva i čorbe su veoma ukusni, a jestivi su i mlado lišće i stablo.